Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senina tama-tama labi ko kay hadire renge sila malabi ko kay hadire para anggota PKMT Kulo dan anggota JSM NU. Seperti yang disampaikan tadi, maka yero jamaah saparina muslimat NU tenang kenapa tuh minggu-minggu pengajian. Itu narjero sadik ko minggu-minggu tahu ya pengajian, maka susah hadapi. Magi nama susah nasaba. Ye bara itau makuliah. Nah dia naja nasai di semester selesai itu. Wak dini talu tahun pada ko mahasiswa makuliah talu tahun. Si tahu manilap di makuliah nau dilai sudah. Betuangan nah. Yaitu di ustaz koyo leki macarama. Apalagi kemarin Pak Ita meringkali itu sesuatu yang berat untuk dihadapi. Terus terang. Payar sa di makrai. Iko yamoro ipau makoli-koli. Maka deta iya siro. Tapi kong ke makoli-koli aja takor ha. Tapi insyaallah itu naroya ko na teleponnya ketua muslimah maka da gilirat si tak pemapikir yang makan agar makanya asilai bahas. Alhamdulillah angkaro ilham maka dai ya kapa makanja ibahas ya Pak Muharram ni ya Muharram ya ko ya sadirana-ranai mak istilah Muharram bulan Muharram itu kan berasal dari kata haram. Betuangan nah angka agago ko ulah Muharram tu haram. Betuangan nah pimali. Ayo ko tuma ipa agasane tuma kada dena wak di. Jadi itu ada sesuatu yang Allah tetapkan, itu ada hikmah di balik itu. Di bulan Muharram Yaro salah satu hal yang penting kita garis bawahi. Maka ia ko ulang Muharram tu angka memang agak purna pancaji pun Allah Ta'ala riyalo na yaro ulangi angka tau hara salama. Harangi salama. Angka to tau laipatan tu ku pun Allah Ta'ala riyalo na itu ulangi harangi macilaka. Ni ka tahu naharanga punga Allah Ta'ala macilaka rilanna ya ulangi ya tahu terima pigo edece. Yana tu nang kahadisa Nabi ta kada rilanna ulan Muharram takake lai tapege edece tapigo supaya naharanga punga Allah Ta'ala macilaka kulino macilaka kohir. Si balikanna ya to si tahu itu terima pigo ja itu naharanga to si punga Allah Ta'ala selama.
Jadi aja lalu tak coba-coba kau ulang Muharram, api kau ja. Upan na jata yo si malarang rilal na ulang Muharram. Aja na tataja ngalita salama. Iko deta toba. Iko toba ki ya, lain persoalan. Tapi iko deta toba, na ilalan na ulang Muharram to ipigau jae. Nah, taruntui abinasangi rilino la bila di akhirat. Iya naru na jelas adila na Quran. Dia minai paham. Apa itu la Muharram ulan na puang Allah Taala pas selama isini nabi-nabi. Ulan na to puang Allah Taala cilakaiwi sinin na yero tawe angka mewai nabi. Ikong katau si tunggeng ang ipangkaukan na si bawa nabi, yan na to na cilakai pung Allah Ta'ala. Coba kita lihat. Terutama itu kan 10 Muharram. 10 Muharram, pertama, ipasalama Nabi Nuh. 10 Muharram. Yang kedua, ipasalama Nabi Musa 10 Muharram. Ipasalamai Nabi Ibrahim 10 Muharram. Ipasalamai Nabi Muhammad pole kajaran na kafir Quraisy 10 Muharram. Itulah bulan Muharram. Nah, sini tahu salah kehadirin. Dari sini juga nanti saya ingin kita melihat magayro kejadian Nabi Nuh. Di sini saya akan kaitkan engkau tu biasa orang pe iko macarama ka ya to mimala istilah makda meluncurkan doa. Jadi nabi-nabi na pasalama aku Allah Taala dia itu memanjatkan doa tapi memang meluncurkan doa. Yana romero ya guru carana yero pekko carana yero Nabi Nuh melodon na tarime pungalat pa dong pekkoy carana Nabi Musa melodong na tarime pungalat ala pa dawangan na pekkoy carana Nabi Ibrahim melodong na tarime pungalat ala pekkoy carana Nabi Yunus melodong na salama pulih kuatan balik. Itu semua terjadi 10 Muharram. Nah, pertama kita lihat Nabi Nuh. Marisa ngariseseta maklayur Nabi Nuh. Persoalan na hadapi itu lai gau bawang lai pak diri nyawana magen pak diri nyawana nasaba lai yele-kele ya hati-hati pun kak gro dia loke ulan na ulan Muharram aja lalu tele-kele itawe magen yele-kele Nabi Nuh nasaba kurala bin sisa butau mak dakwah sisa bukurala bin sisa butau mak dakwah de naganna siratu tau mata peri lai cobi-cobi mi termasuk iro cobi-cobi Nabi Nuh bainena si banana yele kele ni pokokna sambara ipudang ya kadai tau ni tau malasa ya kadai tau ni tau jangan gangkan air Nabi Nuh sila dan nita hangir pat dina nyawana mapis sango kupungala taala mapis sango kupungala taala napisai makadai puang iya ta parentang tampai bitau na mata pokoi di tapi ini lekele mak tahu malah pun nak kadai mak tahu tahu jangan mapis sango kupungala taala napa ya rawatu na mapis sango kupungala taala meloda makadai puang sini ne rotawe melekele ka ede na mata cata cala bawa ni puang. Jadi ini dari sini hikmah yang bisa kita petik aja lalu tepat diri nyawana tasik dia tahu apa upana napis sango kupung Allah Ta'ala
tanyana itu tete bali pung Allah taala mani yana tunang ka hadis nabi ta makada aja lalu ko gaga gau bawang itawe nah sebab salah satu orang yang tembus doanya itu ke atas langit ada orang yang terzalim ikon kata igau bawang iro milodo ni de na met tayro milaw ni patunjuk ko puang Allah taala maka de puang aga nawa di ngupigo maka de puang Allah taala aka bua ko lo pio ko copo na bulu ero nabi no na pigo ni perintah na puang Allah taala mapa bua lo pio ko copo na bulu liwa pineliwa ni batena temele kele maka dai jangan tong ako malah satu ngako misalo ite maka bua lopi magi nang ko copo na bulu tapi iro nabi no sabar ay maklay mita mo matu mita mo matu tajan ni jaji lopie makadani nabi no sinin nay ko matapain remano kaya si lopie milo en kabalalo popole na podato ni bayne na podato ni anak na iro bayne na bali-bali mi na bali-bali milakay na anak na pima deto ni matapa na penre ni mana mapasa-pasang isan na penre mana ni oleh ni tsunami pertama yang terjadi di dunia. Jadi tsunami pertama terjadi di dunia itu umatna Nabi Nuh lai pakanna. Sampai mo pini tanah na, ia ko bayne na din na jampangi. Kadai tari mati makun rekat do. Tapi masih nyawa mita ya anak na. Nak kedena ang kamu pa kesempatan mo na nangin no si jalok lo piebe kada yana na imbo ang kamu pare bulu mataan rewe mi kalau kor bulu akhirnya anaknya tenggelam anita ini mas nyawan nabi no mita anak na ipudane ko puang Allah taala maka danu sitongan na yero tanya mi anak tanya je tu anakmu iku mi jajiang jadi di sini jadi itu Nabi Nuh akhirnya berjalan itu pada bulan Muharram itu bulan Muharram persis 10 Muharram matitoni ro lempae melotoni capu bokona Nabi Nuh matitoni lempae persis 10 Muharram pasalam aku pun Allah taala jadi ini jadi yang katuto melodong aku pun Allah taala cara aku melodongi mapisang aku pun Allah taala ini yang saya maksud meluncurkan doa. Jadi kumilodongi kongka perluta misalnya hal-hal yang susah kita hadapi. Aja jolo tahu kota curhat. Oko ni punga Allah taala curhat. Ye kongka tahu manuki. Padega agak caw itu ko punga Allah taala miwaiki. Ye ko tahu wewat di jaji tu na tarima curhat tak. Ya, pada jajan yang keringan bawah, apalagi kok ke Facebook mah curhat. Dia nak selesai persoalan, tak tambah mi. Jadi saya pesankan ibu-ibu aja tak curhat aku Facebook aja. Lai pauwi gi aja na balik kita, ipauwi na selesai, okoni pung Allah taala curhat. Ero makor Nabi Nuh mapisa ko pung Allah taala dan kana diterima ko pung Allah taala padongan. Ina atin nami atie. Jadi kong ke persoalan tak kong ke persoalan apisan yo ko pung Allah taala angkat umat ko atie makdai puang pakui. Iya naro. Jadi sitongan na tu yang saya maksud tadi meluncurkan doa itu hati kita terkoneksi dengan Tuhan. Ini saya dapat dalam kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini nanti lebih jelasnya kita lihat magatosi batena pung Allah taala pasalama Nabi Yunus. Nih. Ir Nabi Yunus kai pasalama atau 10 Muharram. Ir Nabi Yunus wattunna nakanna musibah nama ibale. Wattunna nama bale Nabi Yunus
telulapi petaka pun hadapi. Yang pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dasar laut. Yang ketiga, kegelapan di tengah gelapnya malam. Itu siru Nabi Yunus. Nabi Yunus waktu nan hadapi ratali petaka apa? Carana melodong. Carana juga melodong nakui atas salana. Ini tu nabaca makada kata inni kuntu minal zalimin capak na yero. Tapi ya kaya itu lagi baca itu makada la ilaha itu nabaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Aga betuangan nero la ilaha illa anta degaga puang sagadi naidi puang. Inni kuntu minal zalimin majapuna puang ugo bawang yaliku. Angka gukur makadai puang tepat selama ka perlu kuatan balik. Ini yang saya biasa pikirkan. Sorry apa teringkir maka deh. Iyan pak dongan Nabi Yunus na selamai. Iyan dongan na selamai. Saya timbul dalam pikiran saya. Magi nangka. Na di jeru gaga maka dah. Pas selama ka aku perlu otan beli. La ilaha illallah mejer. Ternyata menurut Ibnu Athaillah Sakandari. Ir Nabi Yunus. Meloda mapakro iru carana meloda itu nakui atas salana. Jika miki na terima pungalata pak daw ngata tangakui ko atas salata ko pungalata. Kadai puang angka dosa puro pigo misana mapakwe. Makpur ka mako. Dibaca la ilaha illa anta ipamatto ni kuati maka aga ta perluan. Iya naru Nabi Yunus ro napauni ko pungalaka da dega ga puasa ga dinedi po itu po uga ubawa ngaliku tapi matta ko alana natina maka da puang tisa tu agawa perluan. Betul. Purana na baca yero Nabi Yunus. Matto atin na makre puang. Tisa tu agawa perluan. Pami pasalam aku tan beli. Barasi enggak beli? Barasingan na yor nangi beli persis onro lada na barasingan talita Nabi Yunus masuk boleh kuatan. Onro hebana yero takanan yero barasingan na natambus iro agasannya tasi natambus tasi emen reo kasi putanangi persis tepan aku putanangi 10 Muharram tatimpa tu ni siangi. Jadi itu inarna kada Ibnu Athaillah Sakandari itulah yang dimaksud dengan bagaimana berdoa. Nah, maka dari Andre Guru Profesor Nasaruddin Umar ada orang berdoa, mulutnya komat kamit berdoa, tapi tidak ada sedikit pun koneksinya antara hatinya dengan Tuhan. Itu bukan berdoa namanya, tapi baca doa. Ikut Pak bicara maka dah beri mak baca doa mijik dia tilodong. Jadi elodoki aja tak baca doang. Carana tu mak baca doang itu sikone ero atia siwa pun Allah Taala. Ini mak carana Nabi melodah mapak. Termasuk tadi Nabi Yunus. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Marisanga mana ni risese eta maklir Nabi Ibrahim. Purai nasolangi patunna Namrud. Melopoi bawa nasesa. Hasil penyelidikannya, kesimpulannya, ya robotu si di bawah, tahu dia nasalai di kampung, dia nalau berburu. Nabi Ibrahim bawa. Akhirnya, nah kan nilala maka dah si di bawah tahu. Ibrahim bawa. Iya nah tuh. Nah, bacain Namrud, ya suromoli ini. Ya robotu na ya suromoli Nabi Ibrahim. Mak bicara, tapi ya bicara Nabi Ibrahim memojokkan. Lagi memojokkan nah kada Ibrahim beremisan ni gasolangi patu-patungnya nah kada Nabi Ibrahim mana kaya tatanai. Ia patu kami nama lopoi ang kami itu koro tak gatung tak gatung al oko salingkana tak gatu wase-wase. Nah kada bede-bede to ya Ibrahim mana kaya musuh me ada patungnya dia nak bicara.
Maka Nabi Ibrahim apa dia tasompe ko dia nak bicara. Macai na laisio. Yer waktu na laisio ipasipulungan ni aju malum papie. Ya demperangi Nabi Ibrahim oko tangana pi aga na baca. Aga na baca. Bismillahirrahmanirrahim. Emir. Tanya ya na rukuni bardan wassalam ala Ibrahim. Pungala ta'ala min itu. Ya, yang saya dapat irna baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah suasana puang maraja akamasin masru acari na panaikin makadati sepuang idi miwa di mama saika adi sangagwa perluang tapai ko tanga na pie yana perluang Nabi Ibrahim tania pala cekke. Jadi itu meluncurkan doa. Jadi yaitu kotori to melodon sesuai dena salah ya roko. Misalnya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa sesuai dengan apa yang kita dan kita artinya memang sesuai memang itu, tetapi sebenarnya level pertama itu doa orang awam, tapi ya kaum muslimat. Dan artinya tapake mati ya roh, tapi tapake ti mah pakai. Ya roh atie langsung koneksi buang halata. Jadi Nabi Ibrahim selama jadi itu tuh nomor 3 pakai melodar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mat ati tamah kadai idi maraja kemasi po. Mika aku. Masing-masing kan kita punya kebutuhan, hanya kita yang tahu. Jadi kong kepada lutta, tapi itu. Ini saya dapat orang pengeki kudu salah, tapi saya ingatkan kembali iro Andre Guru teprok Nasaruddin Umar nalengak wirid Bismillahirrahmanirrahim baca setiap selesai sholat subuh 150 kali dengan niat untuk minta keselamatan. Iro wirid 150 dia namanya ya papi nadiku kurang sempaja dia baca iro yuk napa. Ini yang saya, itu wirid saya, salah satunya. Engkau pelena. Jadi dia kupura melodong. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ucapan ke-10 napa surah Al-Fatihah dan seterusnya napa baca lillahi ma fis samawati pura melodong. Pura melodong baca ni ke 150. Itu setiap selesai salat subuh rutin. Nah, sebab sebab si tongan-tongan na Bismillahirrahmanirrahim iya na intina kurangi. Intina. Jadi 30 tu gesok kurangi, intina itu 30 juz ada dalam surah Al-Fatihah. Intina surah Al-Fatihah angke ko Bismillahirrahmanirrahim. Intina Bismillahirrahmanirrahim sisong angke ko rahim. Salah satu Asmaul Husna inaro engka matutu dalile na makada engka ga dalile na iro ko ibaca ro engka makada ipo ngalata walillahil asmaul husna pada biha. Jadikanlah doa-doa itu kalimat asmaul husna. Ikan asirapun asirasan pungalata itu asmaul husna. Itu bisa bismillahirrahmanirrahim. Bisa aja ya rahim ya rahim ya rahim ya rahman ya rahman ya rahman. Wadito pemeki mas sempo dale. Nah, miki masempo dale tabaca ku putung katung ka pul ki masa pajata tahajud baca ki ya wahab 100 kali. Setiap selesai sholat tahajud itu kita baca baru berdoa. Ya wahab akasiratu. Itu yang saya dapat dalam kitab Syamsul Ma'arif. Nah, kemudian tolete silako Nabi Musa. Nah, yaro Nabi Musa alaihi salam kacupuni nasaba melai wunu oku Fir'aun si bawa bala tentarana. Kacupu ke Laut Merah. Yaro Laut Merah perbatasan Afrika si bawa benua Arab. Benua Arab. Laut Merah
kecupu. Iro watuna kecupu ni Nabi Musa macawe ni tantarana Fir'aun siba Fir'aun imondri melodoni kupung Allah Ta'ala maka dai puang. Itu si carana melodon Nabi Musa na pauto si susana. Nah, na pautos maka dai puang man rasa kai. Kanita imondri mempunuh kai. Puang agaw di ngupigo na wadi nga salama. Nah, iwere patunjuk maka da bampangi ang katutang kamu wasa nga kata kamu bampangi tak kamu ko tasi nak bampan na takkan na Nabi Musa manca jibata tasi itu yang saya biasa saya ambil istilah itu Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat serbaguna. Wak di manca jiula takkan na wak di na panca jibata tasi takkan Nabi Musa wak di to na panca jitasi bateh. Nah, bampangi tak kamu. Di sini juga ada hikmah yang bisa kita petik. Iro pun Allah Ta'ala ni tanyatan alina suruh Nabi Musa, alina perintah Nabi Musa maka dah aku pakai cara me Fir'aun Nabi Musa melo lai wunu cobaan na melo ipung Allah Ta'ala panca jibata iro tasi silolona maka dah mbak kumpa yakun. Dena paralu Nabi Musa melo dong iko pung Allah Ta'ala mi pas selamat. Tapi lai suruh mo maka dah bampangi tak kamu. Magi na suruh bampangi takkan na kada. Dari sini maka dah guru tekali sini re. Biasa yang kali ngacara mana kada. Okon itu penting na ya sange usaha. Akar iso mukko jolo. Nah, purpo makar iso na pokok taja ngasili. Jangan lihat besarnya itu usahamu atau kecilnya. Yang penting makar iso ko ang kadali ukutu. Iya Nabi Musa kan disuruh bampak-bampak kita kayak ini kamu. Ikumnya anak. Tapi kan purana nak bampai maca jibata. Macawe sih. Pini macawe nak bampasi maca jitasi pe mengenai piro selama Nabi Musa. Itu 10 Muharram. Dari sini kita mengambil bahwa ya kongka persolat tahadapi mawarra. Persolat tahadapi mawarra iro carane ro Nabi Musa melodong napawi agasane napawi parrina napawi sesano ko pung Allah Ta'ala kadai puang idi matoto suruh ka mako puangi puramana ni puang upigau nah jajero Nabi Musa ro napaumana ni ro pure papi de cinna jadi salah satu cara supaya doa kita diterima tinggal ramana ngiro de cingi pure tapigau amakor Nabi Musa puang idi tu suruh ka mewai Fir'aun idi tu suruh ka tau pur makot na paumana ni ro gangkana ya narona sabari puang nama baci Fir'aun minta kami punuh ka puang idi miwa di pasalama ka agak dipigau. Jadi itu cara berdoa seperti itu. Apa yang kebaikan yang pernah kita lakukan itu sebut. Nah, sikan si bah hadis Nabi ta angka tu biasa riwayat angka tau tamai lalana gorok batu na tutu itapang kemana aga-aga batu lopo tamano ko gorok batu angka batu lopo mak galire persis bawa na tujero lelang na gorok batu tama meni masuk de gaganola sila da sorongi na maka kado aga na pigo sini ne roteta lui na rampe mana ngi de cenna na rana mana ngi de cenna selama tu inar na sabari na tapat tak masuk ini. Jadi sini kita mengambil hikmah bahwa segala hal yang kita jumpai persoalan-persoalan yang kita jumpai tapalisyo ko pung Allah Ta'ala yako cek stres apa yako kung kamasalah tahadapi na tawi mitoritano ay tatamba mila sata maka damaji na ko ay na ku sige kulumane ro mapikir otai gangkana malasa ule cia matin romate den nami matin romate kurang istirahat kondisi tubuh lemah gampang masuk penyakit. Tapi ya kong kepersoalan yang hadapi asikir mataru podangi pung Allah Ta'ala insyaallah dengan itu Allah bisa mengijabah doa kita. Kemudian terakhir ya ronange tabaca surah Yasin tania kemana untuk tamatota. Engka toko pak dong makanja tabaca. Nah, yako tabaca ni ero salamun qaulamir rabbir rahim. Itu salamun qaulamir rabbir rahim. Ucap assalamu na pung Allah Ta'ala o kota tame suruga. Ya kota baca ya ro tawamat to titilal maka dai puang
tapas salama yuk ke suruga tomatok pura bacaan iro ko atita tapi iro baca atita mi matto tapi iro salamun qaulam min rabbir ampe ti biasa pakuli katalu salamun qaulam min rabbir rahim salamun qaulam min rabbir rahim salamun qaulam min rabbir rahim ite lodangan ni pertama tata kadai puang tapakiro kasih tamatako ke suruga iro pamatokot nata jalada itu tamatata tu nata jalada yuko tapako rom riwa riona de cuana tita tamatata rio maka rio minta kita. Itulah cara menyenangkan orang tua yang sudah meninggal. Ya kemarin itu tamatata minta ki turu pamasin pungala taala. Maka ridho Allah fi ridho walidain. Rio na pungala taala mondo korio ta dua pejajatta apakah masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi tayir hadese tanya tu ba tau tu enak kana. Tau tu pecah dia. Namo tau matewe na ipecah dia. Makanya saya itu Bapak-bapak dan Ibu ini bukan ria. Saya sampaikan ki maka ya setiap hari Jumat itu memang saya sudah jadi wirid. Saya selalu bacakan surah Yasin kedua orang tua saya. Ya kau baca nero inur naruh. Salamu qala min rabbir rahim. Upamatto ni. Ina pura latu surah Yasin yang menyamani sa di papin adikku. Malah nak kasih pula maka turunnya mana papin ina tomatok. Kemudian capak na tu ang katoko tu makanja ibaca. Pak daw nga tokwe. Innama amru idza arda syai'a. Ya kong kania atau Quran ka hajata mawarra innama amru idza arda syai'a tapamatokan niati. Tapamato ti tamakana meka apa tapakoy. Napa tapalanju ma purni mato ti talanja kala lepangi cinampa to innama amru idza arda syai'a lepa ayyakula lahu kun fayakun. Ya kong kagaga na pilo po ang Allah Ta'ala maka da sinin nagagaya na pilo po makaray ma po kun payakun jadi maka jadilah. Dia kro lepang cinampa. Ini saya sampai semua biasa saya perhatikan dan alhamdulillah itu kejadian-kejadian yang saya harapkan itu terjadi. Jadi itu cara berdoa supaya kita semakin dekat dengan Allah. Apa itu pun Allah Ta'ala, pinik megi pak daw ngato tu pinik na puji. Kama yuduuni astajib lakum illau kuwalikku. Dari bahasa ini kita bisa memetik hikmah maka dah angka garutau biasa pawi maka dah illau kuwalikku. Namo pe kusogi na tawib. Persidengi lagi Jokowi de panang kana poy maka dah wahai rakyatku minta aku berikan. Dia nengkah alena mimilau. Kada dukungnya anakku. Meskipun Pak Jokowi tidak pernah mengatakan begitu, tapi kalau dari sikapnya kan bisa dilihat bahwa mengharapkan anaknya dibantu. Dan ang kanapawi maka dah ilauki walik tapi pungala taala nulai maka dah ilauki walik batuangan na. Okuniro na pita pungala taala kuasa na maka dah degaga kuasa sanggadi na pungala taala. Pene mege tilo ku pungala taala tu pene na puji. Dena pada kota yonre milau. Ya kota tonre milau tulung. Pertama insyaallah na bantu ki. Ya ko ganna ne kedua ma pikir ini. Ya ko ganna katalun lima kadani tau pagadigaga ngingina milau. Tapi ko pungala taala makin banyak kita minta makin Allah suka. Napa ni? Ya kong katilau aja tarbar ambisi lada melo sagera ituruti. Apa carana tu pungala taala terima pak daungangi telu. Nasa nabita namuro siddi angka masita na terima. Yang kedua angka natola abalai. Ya. Yang ketiga angka mancaji tabungan nguku akhirat. Jadi aja tepaja milokup insyaallah dengan banyak meminta banyak berdoa kita semakin dekat dengan Allah. Iku marapin iku pungala taala insyaallah selama kilino selama akhirat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmahnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian menindaklanjuti yang disampaikan Ibu Uca tadi atas nama keluarga dan seluruh guru-guru di pesantren Lapakolongi, saya mengundang untuk datang di sana
mengikuti JSM NU hari Rabu yang akan datang. Insyaallah. Saya mengundang. Tapi ya kong kaki ya nikmati apa yang ada. Aja titai anrana, tapi lihat keikhlasannya yang mengundang. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.